Thirikari itongitwo ni mathina kiondorita bara-ini ya murimu wa COVID-19 thutha wa kwirikana kwina unyivu wa indo cia kuthima murimu wa COVID-19 na kwabota gukorwo nikyo gitumi kinene kia namba ya arwaru ugucoka thi o muthenya. Na thutha wa kwirikana bururi urugameire gicunji kia 2.7 bari igana ndwari-ini ino, rubonge rwa ugima wa mwiri ngwataniro-ini ya urumu wa kimabururi WHO rugete niguo gutweke bururi utiri ugwati-ini wa ndwari ya COVID-19 wagiriirwo gukinyia gicunji kia 5 bari igana kwi ibinda ria ciumia 2 kirumanirio, no bururi wa Kenya ni bindi uratacukia makinya ma mbere barabara-ini ino. Maya mokete riri ministry ya ugima wa mwiri yaniriire arwaru 83 eru ma murimu wa COVID-19 mathaa 24 mabituku thutha wa kuthima andu 393. Namba ya arwaru othe bururi-ini ikinyetie andu 35,000 igana rimwe ria 3. Andu 72 ni makurito minyororo-ini ya ndwari ya COVID-19. Namba ya aria othe maborete igikinya andu 21,230. Bururi ni urito ni andu angi 3 kumana na ndwari ino, namba ya ikuo ciothe ikibanda 597. Ngeribotera Inooro TV, Jetago Masi, Wadia wa Murithi.